kebakaran apa bikin beliung? Kebakaran ini biar dia. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini seekor cak palak tahun. Itu aja.